Too much GH. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Share video no where message be am de ba ma. Odwamanfo ba bi oso ye interpreter. Montage Okomfour damoa, Okomfour so for damoa no. Dwamanfo interpreter no, the second wife no, montage ni mami. Montage osofo Okomfour damoa, the interpreter no, the second wife no, montage ni mami. Montage no. Me sento kwa we, ono ane papa na kasa na mihia no. We dia me ban just 3 minutes, 2 minutes minimako. Montage you know. Or Okomfour so for interpreter no montage ni mami manya nipa 400 manya nipa 500 pe me the message ni beto it's montage ni mami montage no sa dwamanfo ba interpreter dwamanfo no akwala kete dwamanfo and now ba life won sani akwala kete 15 years akwala say 18 years akwala oh pleasure da usunti one when ni mo odi be na Facebook ene wo se na mo de nti moja na mo no no ene nipa na mo amosole anadwo kɔrinti no mo se egu mo num kura mu ntimi ntwi mo fresh of comfort am one interpreter no abai wana wa bɔ abere wa mo no mo fra ne mame mo fra abai wana wa bɔ abere wa mo no mo fra ne sabe wo ne message ma no ti mo share video no mo share video no a ne message no me fan to ho me sa fi we ntokwa we makwala bi ani wa obeku bi ana blogger bi we wa dwen se uhu obi na se bi o ye blogger bi na ma ye bi ama no nene e bia wo be ye no ho style bi ni ade a munyi moni na mumpumuto na se wi ase uye obi papa na so de boni betua wo ka e nyankopon na be jeje sa nkrofo ni nyina eti mu de mun share video no na bi nkoka sofo no interpreter no akwala na wa babre wa mono no abai wa na wa wo ba ku so onwo da na wa babre wa mono no montage sa interpreter no montage ne mame onu nti na me wa anwumre ti mo share video no man share video na me fa message ne nto ho me se me ba bia ma promise mo se me be you enkrofo entuma mu ni o madaka mu ne magu abonten what I say aha eti se sofo no comfort damoa sofo no dwamanfo sofo no wudini sofo no so oba bonten no oba be kasa eniema ya kanyina no wo mra no me yia no mo ka chen so oba bonten a eniema na ya kanyina no oba wonyi bia no baako ti mo share video no ne di mo ko frɛ no ni interpreter no mo ko frɛ no mami akwala ketua na wakuni kunu akwala kitikiti a watimi akuni kunu wakuni kunu sika ni brenti wa masofo dwamanfo we ya dada wa mu wakun kunu akwala wunya 20 years akwala awunya 20 years wakun kunu mon friend no me kire Ghana fo se edienti ana man di kromfo pamo no na wodi nani wo ni na dwamansam sofo na wona ne kɔtwe mpena na wadada wa mamudi ukunu aye sika duro na nne wa forso abeye second wife akwala ketua wasi so wa una nsayen ya wodo ho bebo nkrofo we ukunu do ho bebo nkrofo we ade ukunu aye sacrifice ade ho abebo windi sofo no wodo ho abebo nunu moja sofo no one said ne shade weni moye akwala ketua wunya 30 years mo share video no na menyi secret ni nyina ngu ho na menko mo share video na menyi secret ni nyina ngu ho na menko akwala ketua wunansan ya so wu de fi omo de ye wo wa be dane second wife just wo na wo ye gangaria wo na wo di wani mu beba me so papa no ono amfa nanim emra ma wo papa na kasa amfa nanim no omra me face me Agradaa akwala ketua a wo tetakura di ni wukunu tse bobra sika ni brenti wo se wo ba be pese hwan nku o se hwan perfume wa yiro se hwan nku a wo share sofo e wo TV so a wo di sofo yachi ba yes wo ba be pemwa
wetimi ama sofo ya dadawo ama wo wetimi akokun kunu ama mudi ukunu aye sacrifice ama ne wa betena oso ye interpreter ama wudi ni sofo we kwala ketwa atimi akun kunu ya anka ya kwala wo ni ukunu awo atimi akun kunu brabonten na be kire Ghana fo so wano awo na wo ba be kun edi ama Okomfour damoa wona wo so wo wano a wo be kun di ama Okomfour damoa brabonten na be kire Ghana fo se wo kunu na wo ne te na wo wu mu no hwan na ka kire hwan eye wo ni hwan mienu ana mudi mu kunu ni kwa ya sacrifice kwa sia kwala ketwa ahu sofo wo TV so asole Africa krade ton abedru kumase se wo ba be pemoa wo sofo ho na sofo timi adada na wo so beye enti na watimi ne sofo ya dwen baako edi wo kuna wona ne te anhwe be mai wo do e wo wona ne ntem atimi akunkua wo kunu na nyamede ma wo no wonkua wo kunu na nyamede ma wo no watimi ne sofo ya kan wadwea bom wachimi a wonim nyansa nti watimi no sofo no maka wadwea bom akunkunu akwala ketwa ene kamrewa na ko omu ye kuna ene kamrewa ana omu ye kuna eya wa agye se mo beba be divert ma agye de aba mo so kwase akwa wodi ene me do de ma me wi a wo kra de me mfi ubiom me so papa no wo mra bontren na niam ba be ka no mra beyi na no enu ne hia omra no beyi na no enu ne hia o ma ye time so Obofour o'clock kwase asofo a wuti bi ba bontren be ka kire Ghana fo say ye hwehwe yedie me hwehwe heaven enne sofo ba bontren a when your platform now will be preaching the word of God, no. When your platform, I will be preaching the word of God, no. Oba bontia no be you can na de akere. Oba bontia no be you fie no you can no you kwa. Krase fo atete kwa yesi ankrehu na ye dede. Ye wompanimfo bi omo wo sa ne ma ne chen ho. Eso omo kro omo ntwa mfa ma meto abonti krase ni. Wo sa dwamanfo abayiwa na wo nanse ya wo ba asam a yakwa chewa ma wo ya pachewa ma sesa be ya wo second wife aboa atimi akunkunu akwala ketwa sikani brenti akunkunu adi wo kunu akoji sikadro no wo be bosofo yi ama sofo ya dada wa ama watam ukunu ama modo wo makwa ukunu akoye sacrifice akunkunu kwa abetena wo so na wo te brofo akese wona wo be kire ayu enkire ye preach a wona wo ba be kire ase wona wo ba be ka brofo akese aba be kirem wona wo be ka brofo akese aba be kirem wo sole a ye atwi wo sen o wo sen na me de beto abonten no wo sole a ye atwi wo sen mudi moja munum nti munyina mo sen aye kokko moja munum nti munyina mo sen egumonum aye kokko mo sen aye kokko akwala kitikiti watimi abedi sofo yachi wudini sofo we watimi abedi wudini sofo we yachi ama na timi adada wa ma odi ukunu aba ma mudi mukunu aba ba ye sacrifice kwala kitwa momra ko okurom na koyi wa no kire wabusuafo koyi wa don ekire takrade fo se wo ba ba kire mo kwaye fa so ukunu no ukunu na ukunu a ye pewa mo abeyi wa no a wadwane e de abese kohwini sofo no kwasampani sofo no wadwane de ho aba be bata no na mo sole a sika ye be ma wadi nti mo wani wo sika ye de be ma adi nti akwala kete watimi akunkunu am ye du ukunu aye sacrifice wodu ukunu aye sacrifice wama kwasia jimi fo krase ni sofo we adada wama watam ukunu uma mintumfo na me bejira me ka say wo yo ba ya dwuma pesika na ya dwuma fa bua ukunu no sa wo ye be ma na wo hwa me ne wama wani ana ho na wo kohia oba bi ti se kwasia interpreter yi abayiwa yo interpreter ya watimi ama sofo a convince no ene sofo atimi a convince ama watimi adu kunu abama woni udu kunu akoye sacrifice du kunu akoye sacrifice because of sika kakra wo benya dinti
kwasia ena na one wonyem ye no brabonte ne be kire Ghana fo nyi se dodo sen e no ni wayi atu agu asofo a moya abortion nyi se dodo sen e na wayi agu e de amakohyi ni sofo no kwasia mpani sofo no nyi se dodo sen e no wayi e de ama ayi kwaku abedi twem abedi twa kwaku sofo nyi se dodo sen and when you diama kwaku abedi twem sofo aboa wo wanya tumi wo na yoga prince afrebe no ne me kasa wo no abeksa social media so wo wanya tumi abetna ho wo na wo beko aboa ne na mane fa na yiri pila no na yiri na wa yesi de ye twa ne so no me gira we me shampa boa wo eso wo me lenta me digina ho me nice si fom e na me gira ho no eso wo me light am di gina ho ada na woman in fa ne yire no so won so wagimi akwala ketewa on so wagimi kwala ketewa wasi so wo do ho aba be bo millionaire club akwala ketewa o kotofo so fo na wo do ho aba bo wo mo ada on so wagimi ya wonim nyansanti no ne yire no esom ne bo ana wakopia wo watiko se wo na wo interpreter entifa wani mu bra beje na se case bi ba waje di akwa busuam enum ye bi ba waje di akwa busuam wonsu wajimi ada na yire kwasia no oto ho no wama na yire ne fa dani mu metu social media na yire de ma mekontokwa wonsu wajimi ti wo na wo yusu na me feel sa o jimi wa ma udi ukuru no ba ya mo de ye mudi ukuru ne ye sacrifice no na me feel sika obesua nyansa wo ba foforo hwe se na wo ya baiwa se na wo te and now no be Facebook live for your wanim abaiwa kama and now buy on your way wa bobre wa mono kwasia na afusu kunkunu now dia ba be di kwasia kwaku abedi hwe kwaku sofo abedi hwe abedi mumoja abari ni panam no now afusu ba be di nachi no na ya wadwe so kunkunu ukunu ni samai de be chew ukunu ni samai na afusu de be chew Monu anka samna no meko no ntokwa kwasia boy no monu amara no mra meko no ntokwa na wo de wei eye warning na me de abra wo wei eye warning ana me de abra wo me se ntokwa we me mama kwala bi ani wa obeku bi oso yo be ma wo mra no me fesi me na ne nsam wo me de aba begu abonte no mra no me kyerkyere mu nkyere Ghana fo wo mra no me yi na no nkyere Ghana fo asia wa bai wa wo ya fa second wife ye di wa on usu wo mpewunti no wo di wa na wonyem anu amu akoyi atuagu odi wa na wonyem anu amu akoyi atuagu no anu abegyina bonten no de ne me be kire ene ma wo triplets ene ma wo sei unsu wa jimi kwase edru dia den no edru dia den ne de usu won wo wati ko sai brana be fight na wo betinya fight me wo abai wa na wo interpreter no wo avrede nyankopo he Pebe bi fakra mo no ame fesi ni ntokwa na obeko no ntokwa we me de chawo mugu wa jimie ne kwase ade nko amunya nipa ntunifo asofo mu atimi ba bonten be ka kire nipa sai ehwehwe heaven ma ye mpresi ya beko heaven ye mpri nkoso ni yedi aboa na mo ba bonten be ka asam na ye mo adwene sai hwan na mo be preach that gospel na kire mo se mo panipa wa ma kristosum atofom kristosum ani magu ase a eya mo sofo no a asia kwa abejiro na nya me se mo ma kire kwan ya mo fa so amuku apraku mo mra na mo me kan kire Ghana fo mo mra na mo me kire mu enu na hia mo boni amodi no ene mo niam aboni amudi no mo mra na mo me kire mu na mo fa kire Ghana fo eye period eye tietia eye simple as ABCD kwasia mo mo to so mo ya sofo wo fra ho se wo ya sofo wo de nwumre me ba ma interpreter no interpreter na bai waketwa we yu yamu manyina tuagu akwala wunya 20 years wo ye kuna bone onsa wo ye kuna onsa kwala ketwa wo ye kuna edi wo kuna bresofo am ye kunu edi aye sacrifice na wo to e na wo ye ye di udi yachi etu fosi ye soguwa no asie wo kunu saman wo chase you wo kunu saman wo chase you. Why am I just moving to me? Nobody can bring me down. I God. Nyanko no bomb me ba assassin no. All the best me bring me down. Money no go say.
Also when you go as a Ghana phone in a humu, or Pia humu, Mopa body musica chia, a bomb concom was so. Also when you go as a motua dao, on Yamina Jimuson Toma, on Yame, and a Jimuson Toma. A software go my mudada nipa, on Yamina Jimuson Toma. Na ya ma dwese mu baba pass akosi awie na mu wi ama be kire cars ne dan abu abrami anko ntokwa abegina na meka ni ena meka ni ena meka ni ka ntokwa ne yeko ajapade ne ye kire ye se bra ne be face na bra be kontokwa bra na be face na bra be kontokwa eje japade ne ye se bra be kire now second wife like you ye di wa ma wa ye mu manyina abortion mi su be ma ye de ne be bra wo Musola mujomo no ne sika ene yadefo mu yusu di paso mu ntua omoka ti mu sika fina monya na efre se ye sika duro nti na mu nti bi fa ntua di paka na mo meka me yentie mu sika duro mo Jessica na wagye no kwasia na wuji sika duro na wo de toto kase ewiase kase nyina ye ode ya efo obi mo ben obi pa ono so be wakoji bi wo mo mpa bi nti na mo so nkonkoji bi asia Bejuna ne ton money perfume and ye ton hwan and a prosperity wiring and a fine ko say mumumachi mu jai ba be kan obi asem mumumachi mu jai be kan obi asem. When was the last day first na wo yesofo a wo ba ya na wo preach the gospel no why na entie ana wa jesu wo do no a na wo preach the gospel na Ghana for say a wo mu hu ye nti o mo fall in love de ma wo no and na sa wo ba sa preaching no I preach you. Go back to your old videos. Jimmy for really for comfort amoa. Go back to your old videos. Now go check it, your old videos. You're the Bible see I'm Ghana for you too. Go and ask them. Go be say Satama now preach now Kenya sasam no muwana. And now that's now me feel so that's now say crown yo and me feel so be preaching the word of God. Uba be Kenya sasem, uba be Kenya me asem. Wo wie ya akwa soma wo second wife. Wo second wife interpreter no. Akwala na wa babre wa mono no. Wono no akwa soma ne so omra medi matem. Abai wa no so wagimi. Ne yere te ho ne magu ho. Wo no de wo ba beje no me. Wo no de wo ba beje animgu ase. Asiasam ya ka asofo ye ni ma asofo wo man mu. Ya ka sofo mu preach wo man mu aye ni ma sofo egu wo man mu a mu kanya ansasam enya mu a mo betena wa mo be asofo e kire ahonyade asofo e kire yi mo nwi nipa nkwagie ho mo preach ma ye hu nipa nkwagie ba bia nipa wu a mo soul no mo spirit no ebekọ wo ya sofo na unya platform na wo betena se be ye nkura sesam ne manya 1k and I Okomfour create me by life in 4K, 2K, 3K, Okomfour. Or no crowd be an in a tiso or sorry. Now so far about saying mania 4K, mania 1K. And mania 1K, no winyano. Nyansa some ben out to be catching viewers. No 1K now winyana and 1K. Just hold your just a domina would do much. See, I'm a show that Jimmy woo. Nasa sound chief from card of a bachelor homo. Cast now the bachelor and cocoa duty. Cast now the bachelor, you know. Kwana kokoye duty. Our cast now the bachelor, you know. Say can chief from when quadia and it could be bet obiabet me baby. So by and chief from one bachelor Ghana for some canny weni and chief from kwana kokoye duty. Ko na kokoye duty. Shimmy for munya platform. Namo somo ya software. Nyamia shram wa mome kan kwadiasem. Mumbra na mome kan kwadiasem. And ne enipa en sufren kwajiasem ya dem buy some me preach the word of God na nipa ntimi sesa wo madwen na dachi wo mu wu a o mo kra na nya ba bia ko asia so for gangsters asofo e be ba bontia na e be kire hunyade asofo e be ba bontia na e be kire hunyade enkurasefo amonya sika enkurasefo a amonya sika e kwan be na mo fa so amonya sika no musika fi moje sika sacrifice sika where sika we eyesika ah wanya we nwa ba ne we kire ka e na me kire we kurasini obi wo de chance
sa wo fie no ka no wa wanya no ye wo bi mu a omo wo de che sa eso mu ntwa fa meto abonten wo ye krasini a wo bi danti na fofo no wo ye krasini a wo bi danti na fofo ate ye se de wanya apem no ye mfa sa na ada no de wanya apem no ye mfa sa na ada no krasini osia Odi a wu interpreter no eya warning na me de bae no eya warning na me de bae no ukunu na wakunu ko bra so de so wa no odin o ba be ko ma kwase asofo no etu de oba wo se Ghana fo me na me ye interpreter no me ba be kire time wa me di ba asofo ne ho time o ma me money perfume time o ma me ba ifonku time o ka kire me se me fa me kunu mra ne nkunu no fanya sacrifice no on wale me nka na yere wona me nya second wife aboa brana ba kire viewers na wunhu bi da na wunya wo na wuhuri pa to no brana ba kire o the reason ti a wukun ukura akwala ketekete wo ye kuna se wantimi amabonti a me kire Ghana fo de nti akwala ketwa akwala wunya 20 years a wanya bema wona na wo ba ko ese utina bema no wona mani gye na mo bobra no wo do ho akobo millionaire club we and waku kunu no wabeda ni interpreter kwasia yu ya mu manyina wonyim anu am wo koyi ato agu wonyim anu am wo koyi ato agu kwasia won se ntokwa ba ye de wode na yire na wa yesi pillar na kosha dem and wo push you sa wo fa wani mu bra be gye no me na de puputo na fa wani mu ne bra won na nsanya ba won so ababre wa mo no akwala kete abai wa wunya 30 years won so ababre wa mo no emoja mo sole akono ma na junti mo si egu mo no nyina propro o ba pa ne betra wa ne sia pro wo wa abai we nso mra wo so sese ko na mo sole ahomache ko gina ko tam kro wa tua muti no mu moja no na ya mo adwese mo si egu mo no mu no e ba be ye fita na ya mo adwese mo si egu mo no mu no e ba be ye fita foolish people wanya to me abegina ho na me so ti say unia be my prince e kasa wo ayi e program so ti say unia be my prince e kasa wo bije program so we be di free na wo de say wachimi a ma millionaire club fo na nunu moja fo asofo no mo pushu now they be chiwani so social media ha bia wo be chiwani so ko ukrom na ko confess na ye free ko ukrom na ko confess na ye free na mo mu ukru no wu ya no so fo ma wo be kun ukru no ko na ko confess so fo ma wo kun ukru na ne waka mo so na wonim homa enti bra be interpreter wale waka na yere ho a wa be second wife no a wonyem anu wa mo yetu agu nyem anu wa mo yetu agu wasia na so ya ye be di bro nyane apamo aboa ye ji wunti no wase bra be kontokwa sha na ho wase bra be kontokwa na fa sha na me boa fa wo bra fa wo ho abra wo die se fata wo no me de be ma wo fa wo ho bra na wo do ho ba wo die se efata e de ma wo no me de be ma wo mu ya mo ho asofo kotoku sa brobe na mo hyehyehye Ghana na e de ma fo ne kwase asem na mu di o man ni mu na mu wi a mo gya ya ba be ka konfo de mo nkrofo na mo bo mo pa na mo ka konfo asem ka sika gari asem no wo mo mra na mo so meka mo so mo mani perfume no spiritual wom ani nipa kuma wom mo mra na mo mekere kwasiafo mo money perfume na mo di spray nkrofo wan na mo agi wo mo destiny na mo kra afi wo mo sam no agimi fo de beba beji money perfume agimi omo ni mo agimi de beba beji money perfume akọ spray wo mo ho ama wo mo destiny no enhira nyame de ma wo no yaku destiny no wo hunhum wuti wa month ni wawu wuti wa 2 months ni wawu asofo amonam ana mo sesa ahyawefo ma na mo sesa wo mo mo de wo kwa wo mabiem asiafo mo nya tumi be kasa se mo ya asofo ade ani yani asofo mo gugara ha ho yani asofo mo gugara ha ho achimisam asiafo a wo small girl wo ba be china ho wo ba be kasa we me dia free we me dia free
o message a me de be ma wan na me de abra ono me se ukunu na wakunu no bra be kire eye ani unyi se yiguo na wo ne papa na yegu a waya second wife wa fa o second wife kwasia wunyimi ya hwema bebreba asofo ya henhan dan bi omotenam hwema bebreba asofo ya henhan dan eni omo awowo etitititim ode ne yire yam niam aye sacrifice no ntimi ni yire twe osofo ayama umbra se di yire once a year ene wonam Ghana me mamu ayi fila baako ene wo bia wo dia asema me kanfo wani to form ne hwe ene wasofo ewu nam Ghana abodamfo hu ani edwane abodamfo hu a ni edwane munko bisa kwase ampani sofo no akwase bawi twom betafri twom comfort wasofo munko na munko bisa ne se edie nti na abodamfo hu na no mu dwane oba life a womra no ma kire mo edie what is the reason ti abodamfo hu no a no mu dwane mo abodamfo a wuko kumase a wo anyanyam enkran abodamfo anyanyam sunyane abodamfo anyanyam wuko tamale krobia so wo bodamfo bia wonyem a wode kwaku abedi twam sofo enanyam abodamfo na omo ne nam na omo anyanyam no wode kwaku abedi twam sofo Okomfour damoa ono ana anyanyam abodamfo nyina wono na anyanyam abodamfo ni nyina aya no be wo bodamfo no wanyem na aye onwanwa wonim ni Paul ne nyem a ene na me ka cho sa bodamfo anyem e wo Ghana ha sei sa asofo no ono na anyem sa bodamfo no asiedu anadwo no de ade abututi na wudi abodamfo na wudi abodamfo na wudi abodamfo won so pia na abodamfo nyina edwane won se na wunam na abodamfo nyina edwane na ya wadwe se me na wanya me wahu na ya wadwe se 2 minute rituals a wo je nyame dwuma ya di 2 minute rituals na yenya medjuma na ya wadwe se woje rituals e de yenya medjuma na woje rituals e de person ukosoro wo de person ye yie o person ye top of everybody we are top of everybody o person wo de ye bold ye obi ani ho na wo die ayi abodamfo no wo di omanadwo no na ya wadwe se me na omu behum ya omu bedwane on se ne woni amafu no ni amafia wo yenti on se kwaku sofo ayi bodamfo bia hu ana odwane abodamfo hu ana omu dwane okota krade wo se bodamfo bi nyem a woni sa sofo no abedi twem sofo no ono ne na nyem shimifo usika wanya wuntibi ni wiraja bodamfo ana oni omo beda abodamfo pe ana obetimi adi wo mo wo ba bontin anu so be yia no bra na be yia no say edie nti na wanyenyem abodamfo na abodamfo hu ana omu dwane wo yira wati sika wade no wuntibi ni no afi ana obetimi adi wo yire na wonam na to sperms na wudi go yire yam na shimifo abedros ma wo triplets aboa mla da so wo betimi adi wo yire na wo triplets ana wonam na bodamfo na wudi wo mo asiafo abodamfo ana wonam na sofo mu awudi abodamfo egosi da ben pesofo papa bi na confess pesofo papa bi na confess na kamanum nsem na sofo ne mfa wo bo onsra bone fache every Kristo ho mfa ma wo because I want you to bet me the sika ye wiase niam nyina by the curse be ba usene ndom ya ba uso wa usikanti me it will never withdraw the curse from you unless you find the good man of God. Unless you find the good man of God. No we yi sa sopa enwene ene sa sopa no afri wo so. Wo di wiase kwan? Wo di wiase kwan? Ewiase afefede ne ewiase awunyade a wo pre ne kabre akwala kete wanya ma me papa ma na anwo no wo ma me so ye baifo no ne waka wo tamabom na mu tu nuro na mo je sacrifice millionaire crabfo wasia sofo edi mu trum small boy to sawo wo betena asia ya hwe wanim ne wano wo de ye di utrum ama ne wanim aye o de ye di utrum ama ne wanim aye ya wo ye nuanom wo mudi wo mutrum wo mudi wo msitrum wo mudi no na wo pe but wo mo no wo bu wo mo ye neat kwasia wo de udi abodamfo wie ne wasa akoda wa ma wa wo sofo wasa akodi utrum
Uko di abodanfo wie na wakotena wa ma wa sofo san bedi wa utrum. Ene mo group na group no mu dam. Ena mo sole a wo ba na obekofa na wo yire de dawo so. Sikaduro ni nti utimi no yire ade afe. Girlfriend na obekwa akofa o girlfriend nso a. Ade girlfriend no ubedi ni trum saa, ni trum nko a na obedi. Abai we your pray ye ma odi ni kunu. Eye sacrifice ne pen abai we utimi di ni twe. Interpret ya pray ye timi di ni kunu ye sacrifice ma wo no. Ono pen e mra ma kwan se obetimi adi ni twe. Ono so ne nyem a na wakoyi atuagu. Mo ne nyem a na wakoyi atuagu. Sia mo fra mo se mo ye man of God. Mo dia mo san fa mo ho me wo so biom. Mo san mra na mo fa mo ho ensa me wo so biom ne ka mo bete mo dwe. Mo ya ka so fo mo ka ho. Abegina and you sorry for the kingdom and you sorry for the kingdom. Now me preach ya me preach mo beti me preach. Me na mo fra me comfort preach ya me preach no. Mo beti me preach. Ha, me se nsuruma bi be pie. Eno no mo hu am ho hyehye mo no. Nsuruma bi e be pie. Eno no mo hu am ho hyehye mo no. Na mmere no so de mo twum mo kokanya me e beba mu for life. Me ba be kam wo agu fom. Me do nyame mo sra no nyame tumi no. Me de be bom ahyefom. Because me ba be kire mo se nyame dwuma. Ye ni abodanfo emfa nyame dwuma. Ye ni tumi fa nyame dwuma. Ye ni trumu fa nyame dwuma. Me ba be ka the kroje the word of God no. Enu no mo hu na mo hyehye mo. Mo de mo fa mo homra. Me se mo secret me de be gu abonten no. Wasiafo obra na mo pa me chelsea me metro statement mamo. Abra na mo pa me chelsea me fa banim mra na me fa me ye ndia mama mo no kwasiafo na do de na munim sa be me ye nipa bonefo ahu. Ende na munim. Ende na munim sa me ye nipa bonefo na se eno de sika gade de na mu ye. Wasiafo ende mu nti nya me soma tonsuom. Ende mu nti obi na baabi na so ye sofo kra na ofele. Ende mu nti wo ye sofo a wuntimi nka. Ena brabeto wire ena brabe ja anointing wire ena money perfume kwase ya wuja money perfume ho no wo ba be kasika gari hu asem wuja money perfume wo no ba be kasika gari mu ho asem sika duro mine like you millionaire club na nsanya ya kwama opoma kita ye nti wo ba be try me wo akwala na nsanya ya kwama opoma ya ma opoma ekita ye nti wo fo so rank kosoro wa hu masa shut up. Asia. Na ya wa dwe se ye be ma opoma. No dia be konka me. Dia grompa ye bia me bogu so no. Wa be pia bontia ba be confess. Ama be kan wonu nsama ma nkrofo atie. Mu sori ama kwa jijiji sikaduro ne ne amane ama ya sikaduro no amudi a kire me. Ya ka sikaduro anya so obi akokonfo so kwaji sikaduro. Wa mu wo mu group ni wo ho. Yeyi okotofo a san krofo no mo ka ho. O hwemu bi. Aboa wona so ya yakoma opoma kita ye wo sori amadi pasum nwono empanimfo kra edi wanim kra kan ya no watum empanimfo edi wanim no omokro ma kan ma no watum wodi amaka sambra de bejimi wo so life so na wo ba so sikwase da wo betena se wo ba oniema ama be yegu abonti nyina bra be kire mu fa we ni waka wo fa we ni waka wo fa we ni wa kire mu wo fa we ni wa kire mu maame na okan say mi kire mu nie maame na okan say mi kire mu nie wo ba no wanti mi ama me address because me say me big platform no enya wo chimifo a wo twam a wo kwase ya boy eya wa address me ka say mi mfi wo ni ti me ba be jaw no wa be chimi wo sa na wako na me kasi mi mfi unti na wa dwese me be jawa mo wajimi ho sa na wako wo beso hu adwuma mi kunu ya akọ register general wo kopa mi kunu din na akọ register general wo bo mi kunu din ya ni nwuma be yi akira wo ahwenepa enkasa sa wo beso hu adwuma mi kunu ya akọ register general wo do register general no wa boni din ebe yi ni nwuma ni nyina akira wo asia so le na me too gold enemy too gold one day you say from today ya person ko gina wona wo video me de anya bia matimi agina so to ma ya video matimi agina Tender Plaza aha da me nwuma bebre wo ene me di kan ba life ena we so ma pon matese abai wa na ode ni kunu ya sacrifice ma wo no wa be gimi ene ma ba be reply mo etimi de anya bia akra na matimi agina me so me wa fesa kire se madwuma mu ni
enti wo go do na wutu no ye video na fa kire nkrofo ne ehun se wo land ni ne excavators na gu wo no asie kasa na odo yiri bam wo yiri pillar no wo yiri motia no wo ba na wansa hiland to aso be 10 a ontime no nya pe ayon for the 9 sisi form me gina ha yo me champa boa me 9 sisi form no eso ahu me light me di gina ho asie kwa solia mu din sanfo organa ha sa mo to bon mo kata mo de so na mo be ka obi de mo to bon mo to ebon o kata wo de so no be ka obi de on sa pa na wo kokobo kwase abana na ofefe ne twakere wo no kwase abana ofefe ne twakere wo ne jimifo na akobo o mo pa no on so man tini anko ama wo nipa bone no greediness wo yusu nipa wuntwia on sa ne ntokwa na awe wo so pie na be ko ntokwa wo ko life nso a me gina ya kwala bie ni me ncheme nko na ma be sha me office ya ma po office o tuom ana me hu video no ne ma pake ana ma fro soro na ma be bie office na ma ye video di amamo etu ye video e fo bie ni wachi ma kwala me twa hu nhia e chimi ho na ba be pe sympathy utimi ma comfort me sacrifice na djuma edi grofo video ohima jeki video be gu abonten semema 3 billion wo wie yen so wa ntwia abedi twem kwaku kronfo kwaku froster kwaku blouser comfort amoa professor Indu dakru bedde nyane no na daka no ni be fu adaka na se ufie wona ayi no wo bedde nyane no na nyakopo strike wo asiana na maya nka jiji moja de John sofra no wo ye kasa wo ba be kabi ye kasa wo ba be kabi ye kasa wo ba be kabi medemu se ha medemu esi ha wo ya me fan bia na wunya wusa bia obi pemasem na nne no watan ya forget about them eye nyame na apom so ntoma eye nyame na apom so ntoma na me de unipa bia wo no waya waje se o Agradaa aboa wo dentimi sole atia no wo nyankopon na wo hweye nyina ye so no sa nyankopon no ni sa nipa ne bedi atese onipa bia ono ya na je se Agradaa aboa ne da etie ne o atese ntokwa pagya wo kopesika free baabi de mu ni mu ano no ye hu mu asie ana anya wo na abesesa ma dwe ya kire me nipa me ne nante me footpath etie no de me hu a ye bogus kura ma me eye bogus kura ma me adrobra se mu preaching na me asem mu nyuma na Bible de ma mo se mo mra me ye no mo mra me ehunu ya ma me ne mo so amosole amo ne nam sa abaifo ne asofo yi so yi sa asofo ye tutu nuro akotofo asofo yi mo hwe mo hu yie na de bi wo na akọ na akọje ye nomie na wo kọche de ama wo hu eye nomie na wo kọche de ama wo hu wo wa na wukuna wu wo wa na wo ba wu wo wa na mame ewu sa akrofo na ne di sa adwuma no asia wo ya wa je se ayo grandmaster nti wa wi o wo ya wa je se ayo grandmaster aboa sa akwa pomana de ma wo no onyankopon betimi a strike the tender on that pomano wo chimi ne pomana no nti wo fum moja kabre no sa grandmaster pomano a wo fum moja kabre no wonyankopon will strike the tender on you and when I be see you to me bia e che to me nyina ho and I be see you to me bia che to me nyina kwasia de ma otimu nyode na ya wa je say ya ma opoma nti no wa bua be wa wi nipa na ma nunu moja nti ya bo wa ba so ya wo de nti ujimi asia midu sia etu sa interpreter no a wo so wo ma wo yu ya mu mani na agu no ese sa wa dwen na nwane nkope sofo bi nhyade na ase mani deliver dakro bedanyane no odu be twa so usu wagimi dakro bedanyane no sani o ma wudi wukunu betwa so no wo bedanyane no nso odo wa sacrifice asia kromfo sofo wi ni sofo kwaku se sawadwe wate na Yesu ba emre na aka na etsia kwaku se sawadwe na Yesu ba emre na aka na etsia se sawadwe kra na ko back to
wo first na yesu fra wo foforo no ana won ko join in sa ne man go back to eno wo old videos na ya bobi on say want to be more new video old videos nko na say wo bo TV so once won sale dem onyi no mo agu kokuma se kore wo be gira ho bragi show cars wa sorry dan bugu ye na pata ene wa bo na wo ya sorry wo shimifo usu wo sika so nim nyansa yesa sikafo nyina na nim nyansa ho kumase wa sorry dan bugu ye ene apata ene ogusu ya o ya sorry wo ho no wa ba kire filali ni falali ni pupuli ni mamali e wa breku apata ase ena wo ya sorry wey enye jimie wunyimi ya ubaye wey asia yesa me ye video me read comments omo nyina me buo ma say ghost do so wo ye oyo nipa no o meyi nanim no mpie yesa me ye life me read comments shia kai bo wo twa bo kotia bo hwa bua mapon tu do ye bema mo samra na mo make kan kwase asem njira me mo ban so a allegations no mo na meyi ma no wanwan allegations no mo na meyi ma no wanwan na dia wo sofo na wo di na chi na wai wa fru se dia nsin komu meeting no wo sofo na wo di kwaku achi na wai wa fru se dia nsin ekọ wa fru ni mu meeting no wo dia twan na wo so meba wo so ya wo ho so ya wo ho otebo na kosia na ase wo teta ase na se konfo da mo asofo ni nyansa ko bo sa boa bi beka wa no ofri wuntuma mu aboa bi obeka wa no ofri wuntuma mu aboa wo na wu ya wo beje 300 million wo so wo ba bonten aba be yi ni nsama ba bonten na mo de mo drive ama pale no mo de mo nsase na mo nyimi na mo nya mo fake na mo hyehyɛ ho na me ba mo so sia kwa mapon mo ko mo fa nkra ne nkonkoma no buafu